Igama kupha isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi ubhakuda kwehini ingqwele ebhoqabhoqa imize bafakazana ngothola luthabetshise thuluza ngihambi nalo ngilifica insimini xa buxakile kusazoshuba kusengenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwathi ubhathwa ikhululu ufuka amakhanda khanda indlondlo inamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ongabonakala amanzi aqhamukaphi kubonakala lapha ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanya ufoka fume ngizwe ngempatha amakhaya amaningi ayabhidlika with no reason abantu umnotho wabo imali yabo iyaphela with no reason ngikhona manje ngikhona manje ngizosiza abantu and impilo ihlukene ngama levels njengoba ngikhuluma mina ngikhuluma kubantu bakuma level ahlukahlukene as I'm speaking right now khona umuntu ongibukayo ongikhonzile kodwa la yekhona kanalo ngishisedi but uyangithanda ufisa ukwazi my king ungangisiza kanjani mina ngingenalo utho wena ongithandayo kodwa into zakho azakahlangani enza nansi recipe ngizokunika yona ngoba ngifuna ukuthi ungisiza nini mina cha nansi recipe la uhleli khona 1 njengoba nje into zakho ayivumi you are from zero background awunamali awazi ukuthi ngakuthiwa uqalaphi mawuthi uyalungisa ngampela uyafisa ukungibona kodwa you can't afford ukungibona because ukungibona mina consultation nokuhlola kuba u1.5 and awunawo lo 1.5 kodwa uyafuna ukubona umehluko empilweni yakho because kade ungilandela enza njena ke nginawe namhlanje qinisekisa ukuthi la uhleli khona umsindo awukho la uhleli khona kunokuthula ukuthula kukodwa kwenza idlozi lakho likwazi ukukulwela kulento lesenhlizweni oyifunayo ukuthula ukuthula kukodwa kwenza even uNkulunkulu uma ngabe nibabili lapho akwazi ukuba wesithathu uma ngabe nibathathu akwazi ukuba wesi4 qinisekisa ukuthi kuni peace la uhleli khona tshelwa yimini uKingBaba uma ngabe sekuyini peace la uhleli khona ngoba awuthathi entweni ufuna ukuphakama uma sekuyini peace azi ukuthi impumelelo yakho ufuna ize kanjani uma kuukuthi impumelelo yakho ufuna ize ngokuthi ube usoma business qala phela nawe rub your shoulder with successful business people qala nje uba washela imoto bengabe bawashela imoto bangabe befikile noma usondele kubona uyabona inhloso akona ukuwasha imoto zabantu abaphumelele inhloso ukusondela kubantu abaphumelele so that ama spirits abo nama spirits akho ezokhona ukuhlangana bazobona ukuthi lo muntu uhlakaniphile lo muntu nawe zama ukukhuluma ibusiness ukuthi hayi ngifuna ukuvula ukuthi ngifuna ukwenza ukuthi rub your shoulder with successful business people genkathi rub your shoulder with those people qala ke phela azi ukuthi yini lo good kuyona what is it that you are talented with uma kuukuthi wena uunderstanda into ze-security kakhulu qala phela uvule ikhampani ye-security qala phela uapplyele izibhamu ezincane nezinkulu yonto ayidingi skill it's a matter of application ngoba usuregister qala uapplyele izibhamu qala phela mangabe kunomuntu kunomcimbi endaweni uthi lo mcimbi ufuna ukuthi lo mcimbi uyacela ukugada une security and unezibhamu vela abantu abavula imicimbi abakwazi ukwenza umcimbi uma ngabe ingeke i-security usuyaqala usuyangena ke nawe ungaqala ubabiza imali enkulu biza le mali yokudemonstrate umsebenzi wakho uyaphumelela ke la phinda phela ngoba ngithi uthe wena awuthathe entweni kodwa uKingBaba akusiza ngiyakhuluma la mase ngikhuluma ngomakhanda khanda and when you cannot afford it's fine ngo12 ebusuku ke wena enza nje khanyisa ikhandlela
Angithi awunawo makhanakanda khanyisa-ke ikhandlela ngokuthi wena ufuna impumelelo. Beka phela imali emhlophe eduze kwekhandlela elikhanyayo. Imali ebekwayo u1 rand. Uma ufila ukuthi unedlozi lasemanzini, thola faka amanzi eglasini bese ufaka u2 rand, ubeka u2 rand osemanzini eduze kwekhandlela because uyafila ukuthi unedlozi elikhulu and idlozi lasemanzini wabekeke namanzi ekhandleleni bese uyakhuluma. Usho futhi ukuthi ucela ukuthi uvulike into zakho uafforde ukuthola umakhandakhanda. Izwa ngami uzoyithola imali kamakhandakhanda. Izwa ngami. Kodwa iqala phi yonke lento? Iqala kwipeace. La uhleli khona once kwangaba nakho ukuthula. Ey! Kwangaba nakho ukuthula. Usathana usuke sengqongqozileke lapha. Awuthi futhi ngivule ngapha. Angikhulumi, ngifuna ukukhuluma manje ngokumanage ikhaya le ngiyakhona. Kodwa ngiqale ngiaccommodate labantu abangithandayo abangathatha entweni. That is why ngima-accommodate. Ngikhuluma ngomuntu okuyi zero budget. Ukuthi qala mfethu la ukhona kube nepeace. Awukwazi ukuba kwi zero budget and at the same time uxabana nodadewenu, uxabana nabazali bakho, uxabana nabafowenu kodwa uthi ufuna impumelelo. Kuzokwenzeka umfowenu afise ukukusiza ngobulwa naye avela kuyeke. Mhlawumbe umfowenu omunye uphumelele noma ukhazini wakho uphumelele. Zwana nomndeni ophumelele. Angathi umuntu ubephumelela bese uyamthuka wena uthi lo muntu uthi wena. Umenze lo muntu akudonse nawe. Angivule lapha mfethu lapha. Uvule nje nangale futhi uvule nami futhi ngizovula ngapha. Angikhulumi into. Angikhulumi into engayazi. Angikhulumi mhlobo. Lana ngeke phela bafethu simele ukuthi khona abantu abaTalented abancane kodwa abayohlupheka kuze kubuye uJesu. Asifuni yonto. Sifuna iyouth ipick up. Sifuna abantu abacapable bakeep up. Lamazwi engwalethayo bafethu ngelinye ilanga niyongibonga niyosho ukuthi inkunzi uKing Bhaka. Uma ngabe la uhlala khona sewukumaintainile ukuthula. Sekunokuthula la uhlala khona. Qinisekisa ke manje ukuthi awubalethi abantu ngaphakathi endaweni yakho abazokubangisa umsindo. Mfethu, ngeke ngikushayele umthetho ukuthi iqonywa yintombi engaki. Kodwa into engakuthayimisa kuyona uma ufuna impumelelo, ungavumi intombi eziqomile zishintshane endlini ocela kuyona ebusuku ekhandleleni. Endlini ocela kuyona kumele kwaziwe umuntu oyedwa because umuntu nomuntu unephunga lakhe nezidalwa zakhe. Uma ngabe uletha le ntombi namhlanje ihamba nezidalwa zakhe. Uma isihamba intombi khona idalwa isalayo. Uphinde ulethe enye kusasa izwa nezidalwa zayo. Uma isihamba khona idalwa isalayo. Idalwa isale kuleya ntombi nezisale kule fika izolo ziyasala ziyaxabana. Uma seyixabana kuba nesiphithiphithi sekuvaleka into zakho. Ngikhuluma ngomuntu ongathathi ndawo. Khathele mina abantu bethi King Bhaka sifuna ukuphumelela siyakuthanda my king kodwa manje siyacela my king usize nathi ngiyanisiza ke manje vele into ezokulekelela idlozi lakho okwami is to guide and give you the relevant information that you need then idlozi lakho will take over ngoba kusasa sifuna ukubona wena njengoba ungikhonze kangaka ngifuna ukukubona ngiqhenya ngawe uthi ngalalela King Bhaka ngenza njengobusho alikho idlozi eliyokusupporta uhlala la kunomsindo khona futhi second aba yomsindo la nihlala khona even nepower yami ngeke ngivumi ukusupport kodwa uhlala la kunomsindo khona uma kunomsindo akuliwe leyo msindo ayinqotshwe sengiza kubantu ke manje abathandanayo abaloboleneke manje khona into eyenzakalayo uthola ukuthi indoda ithi ngeke ngizwe ngomuntu wesifazana umuntu wesifazana uthi naye hayi nami nginamandla ami King Bhaka kanti nini la khona
indoda kufanele ingezwa ngomuntu wesifazane inini la kumele umuntu wesifazane aze isitori sakhe bafethu uma singabakhuluma amaqiniso ngesiye ndawo we are going nowhere asikhulume namaqiniso ozothi la ukhona ekhaya ulithatha ulibhekise kuwena esikhathini samanje bafethu ayisebenzi lento ukuthi uthi uyindoda wena mawusuhlukumeza lo munye wesifazane futhi ayisebenzi lento ukuthi ngumuntu wesifazane ngiyaziwa ngiyahlanya mina mawusuhlukumeza indoda ayisebenzi fokon leyo nto leyo okunalokho indonsele emumva nobabili into ekumele yenzeke nekumele uyazi ukuthi between umuntu wesifazane nendoda khona kumele asubmit komunye anikwazi ukulingana khona kumele submit komunye kwesinye isikhathi kuba uyabona kuqala bekuba indoda ephezulu owesifazane kufuna submit endodeni bekuba njalo even from the Bible isikhathi esiningi bekuba indoda ebekwa phambili owesifazane beseza the second ingakho mawuthi uyanothisa even iBhayibheli liphakamisa amadoda kakhulu kunabantu besifazane ingqinamba belibaphakamisa ngaleso sikhathi njengamanje siphila kwesinye isikhathi sempilo siphila kwisikhathi la abesifazane sebekwazi ukuba nezwi siphila kwisikhathi abesifazane la sebekwazi ukusebenza siphila kwisikhathi abantu besifazane la bekwazi ukuma bawuvusa umuzi indoda isingasekho okusho ukuthi imentality yakudala versus imentality yamanje iyashayisana so sekumele senzeni thina sekumele si-adjuste masifuna ukuyi-enjoya lempilo emnandi uzo-adjusta kanjani kuyenzeka mfethu ube indoda kodwa uNkulunkulu mayisekupha umuntu wesifazane onemali ngaphezulu kwakho khumbula ke lemhlabeni into esifuna sonke ngisho uhlanye luyifunayo imali okusho ukuthi bengabe unamandla amandla akho awazibonakalise ngokuthi akunikeze imali ubona ngani ukuthi amandla akho angakanani ubona ngemali abakunika yonke amandla Allah ingakho uza kuthina because ufuna edeka amandla makedeka amandla ufuna edeka imali empilweni yakho imali into efunwa abantu so uma ngabe ke amandla akho ezo afforda ukukunika imali engaphansi kwimali amandla kaNkosikazi ayitholayo mhlawumbe uNkosikazi wenza 40,000 wena wenza 20,000 isho ukuthini lento isho ukuthi idlozi laNkosikazi linamandla kunedlozi lakho ipower kaNkosikazi inamandla kunepower yakho ngoba ikwazi ukumnikeza 40,000 wena yakho ikunikeza 20,000 kanti ipower ayidemonstrate ngokwazi ukukunikeza imali sekumele wena mawuhlakaniphile wenzini nakuba kuumuntu wesifazane lo kodwa mawufuna ukunqoba muhloniphe ukuze leli dlozi elikwazi ukumenza hola imali engaka likwazi ukuzodonsa wena likwenze wenzeni wena ngoba uyindoda and unesibindi namandla lingakudonsa idlozi laNkosikazi uyithole sewuhola modern uNkosikazi kodwa usupportwe idlozi laNkosikazi likudonse liyokuholisa u60,000 from 20,000 akusupport uNkosikazi because njengoba ehola 40,000 futhi uhlakaniphile upowerfully and uconnected akakudonsa kodwa uma ngabe uzolwa naye ube nomona ukuthi uhola imali ngaphezulu kwakho idlozi laNkosikazi nalo lizolwa nawe likugcindezele more than before uma ngabe uzoba nesikhwele singayenzi ingqondo idlozi laNkosikazi lizokugcindezela more than before kanti uma ngabe uzoba supportive bese uyasubmita kuyena nakuba uyindoda idlozi laNkosikazi lizokudonsa likubeke ngaphezulu kaNkosikazi ugcina mase niyabambana mase kule umndeni ngenyanga amanibali imali eniyenzile ize la ko 100,000 ngoba yindaba nibambisene ngicela ubheke kubona bonke abantu uma abantu abashadile behlakaniphile beke babambisana basupportana badonsana baba rich kodwa ukuba rich kwabo mzone bexabana bethi bayadivorce bayaxabana kuhlukana kuyaphela futhi ngoba yonke into iphenduka ibe imess. That is the reason why ngithi mina
lento yokuthi ngindoda mina kuzolalelwa mina noma umncane ngokomnotho ayisebenzi. Ifuna uwazi ukuthi umngamo kuma business mina ngisasebenza kuma private sectors. Umngamo ukwazi ukwenza i-turnover ka 100,000 mina ngenyanga mhlambe ngenza u15,000. Definitely let me submit to my wife. Hayi ngoba usubmita kumfazi, usubmita kuleli idlozi eliphethe umfazi ukuze likuthathe likubeke la libeke khona umfazi. Manje thina ndlemnyama into esiyenze yini ukuthi umfazi beke waba ngaphezulu, then we feel threatened. Uyabo? Then we feel intimidated ukuthi ayingeke angiyona indoda enough umfazi. Cha, supporta yena idlozi lakhe lizokubeka la libeke khona ingane yabo. Yini umuntu into angafuna ukuyizwa lapho? Abanye abantu baphiwe uthola ukuthi indoda ihlakaniphile kodwa into zawo zilokhilish. Umfazi uhlakaniphile into zakhe ivulekile. Imhloniphe noma umfazi imali akayenzi enough uhlakaniphile, indoda yenza imali enough. Ndoda bambisana nalonkosikazi okusupportayo lama business akho. Kodwa ndoda beke wenza imistake kwanomama owa na uvuka wenza amathenda wenza amabusiness uthi mawusha amathenda masuchitha nentombi ezu15. Lalela ufethizwa ngami uzoshona phansi ngoba yindaba khona lengane yabantu ekusupportayo ngayo yonke indlela enkosikazi wakho. Wena you don't take her serious anymore, udidiswa zigqibhezana zeziketi, uzoshona phansi. Uma sewushone phansi uzothi khona abantu abakuvalayo, kodwa mawusufike kuthina King Bhaka sizokukhuphula again, kodwa sokutshela iqiniso futhi. Hayi mina ngihlulwa yilutho mina. Uma uzongilalela nje mangithi siye Dlamini manje sishone khona, mangithi size 44 Rocky Ridge Road Mount Vernon uze khona, angihlulwa yilutho. The day mina oyongihlula ngalo wena ukuthi ngikutshela into kodwa ungafuni ukuyithatha kungene ngala kuphume ngapha, then uyongihlula ngoba ungilaleli. If ungangilaleli kufana nengane ngabalaleli abazali bayo, noma abazali bayo bangaba powerful kangakanani bayithanda ingane babe nayo yonke inhlobo yemali, kodwa mayingabalaleli abazali bayo leyo ngane vele kusuke kunzima ukuthi iye phambili, because kuyisibusiso ukulalela umuntu ongaphambili kuwena ngokuyistorm. So ngithi ngiyixazulule le ndaba bafethu ukuthi ngiyacela bo baba emakhaya, because ngiyazi ukuthi khona obaba abanomama abasebenza kahle. Ngiyacela bo baba akona ukulahla, support umama, idlozi la mama limdonsa ubaba. Kodwa baba beke walwa nomama kanti idlozi la mama liphezulu limnikeza imali, then kuzophazamiseka izinto. Naye somehow umama agcine kuba khona la elwa izimpi ezingenasidingo emsebenzini, kanti impi ayilwayo ayikho emsebenzini, ulwa impi ela endlini ibise iyoyibonakalisa practical emsebenzini. Ungazi uzonda abantu abakuhlukumezayo emsebenzini kanti impi isuke endlini. Yila ningidinga khona ke mina noma khanda oil, ngoba yila ngifike ngiyilungise from the beginning lento ukuthi hayi isukela. Ngiyayibona ukuthi isila labantu abakulisayo emsebenzini bazidididi basetshenziswa ama bad spirit osuke nawe endlini. Ingakho even ama psychologist mayisekulandela awakuthathi la ukhona ngempilo, abheka i-background yakho ukuthi ukhuliswe kanjani, uhlala kwi-environment enjani, is it toxic or is this a very good environment, no, or what mangabe nje uya kuma psychologist uya unenkinga awabheki ngishoyo, abheka i-background ukuthi urezeke kanjani, besinjani isimo, ukuphi, uhlala kuphi, kanjani, uphila kanjani, nani besebenza their own investigation beside the issue well, so that they will get to the crux of the matter. Yinga ngokubhaka isibonga wanzaba bathi ngihlambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathinta mina udakwe yini. Ngiyakuthembisa ukuthi la ukhona mawuzongilalela masobambisana uthole umakhanda oil. And kodwa ngishilo ebalulekile ngathi bengabe kulo sithathu ngitholakala ku 44 Rocky Ridge Road eHiran eMount Vernon. Mawubona uMount Vernon ungacabanga ukuthi overseas, cha, usho ukuthi ila uMount Vernon. 44 Rocky Ridge Road Hiran Mount Vernon.
ulosithathu sekuzoba ulosithathu nesonto bekuba ulosithathu nomgqibelo ushintsho oluthi ke ulosihlanu nomgqibelo ngizoba lapha emakhandakhanda dam ngoba yinda uma ngabe abantu belanda omakhandakhanda bese ngiyabathumela emadamini ngibathumela elwandle abayenzi ngendlela engifuna ngayo nokuthi isigaba sesinyukile isigaba kufuna kwenzakaleni kufuna mawuye emanzini kungabe kusasebenza inkukhu anymore sekufuna kusebenze ini sekumele kusebenze imbuzi noma isikaphu ukuphakamisa amandla akho uthi uyawafuna leso sikaphu noma leyo mbuzi izokwenziwa yimina ngayizolo ngoba kusuke kufuneka igazi layo ukuphakamisa lamandla othi hayi ukuthi into enengqinamba yakho into enengqinamba yami ngoba ngivumile ukusiza wena so into enjalo ngizokwazi ukuzenza kahle lapha ya kwiKing Bhakanzama Dam so uma uthi wena ufuna ukuyosetshenzwa imina myself ngale zami izandla eKing Bhakanzama Dam udinganike lapho kuzomela nje ube no 10,000 owaleyo nsebenzo sekukuwena ke mawuzofuna nokuhlola ke eceleni nokuconsult eceleni kodwa nje mawuthi nje King Bhaka ngifuna mina ukusetshenzwa uwe nginenkinga ezinkulu kodwa mawuthi ufuna umakhandakhanda kuphela mase ngiya instruct ukuthi enze u1 no2 no3 uza eRocky Ridge ke u7,000 u7,000 ke lapho ke eRocky Ridge ngizokuyalela hamba ulwandle hamba edamini uphatha u1 no2 ufike wenze njengoba kade senza nje u7,000 kodwa mawuthi cha bayikhiki mina ngifuna ukusetshenzwa uwe mina ngifuna ukusetshenzwa uwe edamini lamakhandakhanda kumakhandakhanda stone uwe u10,000 imini ozokwenza kodwa ulosihlanu nomgqibelo lapho ungenayo imoto uza eRocky Ridge ngo12 emini makulosihlanu momgqibelo kuphuma imoto yaseRocky Ridge zenzani mani baningi zishawula yini angithi vele zikhona imoto eRocky Ridge ayona inkinga leyo ngoba ninazi imoto nina uzale eRocky Ridge ngolosihlanu momgqibelo kodwa inhloso kuyaleka 10,000 so imoto zishawula yini zinilethe eDaminic zizophinda zinibuyise kuRocky Ridge bese niyagoduka mangabe unemoto yakho kodwa uyayithemba ngoba igravel enhle lapha uyakwazi ukuya kodwa mawunqena ukuya ngemoto yakho nawe ipake eRocky Ridge ngo12 nje ulosihlanu ngo12 umgqibelo iyaphuma imoto eRocky Ridge isiye emakhandakhanda dam imoto yaseRocky Ridge igcwele abantu kuno driver oqashiwe for ukuthi uzonza umsebenzi kunemoto eyivini e4x4 ethengiwe ezokwenza lo umsebenzi yokuthutha abantu le ngiyithenge nje recently ukuthutha abantu le ibayisa lapha ya ukuthutha abantu le ibayisa lapha ya iphinde ibabuyise simple inga ngithi mina uyathanda uthandi sizonqoba ngenkani ngoba mawubayalela abantu uthi okwenza u1 no2 no3 umuntu ubuya robhe angenzi ngendlela kube nje kanti angiyifuni into engenziwe ngendlela ngoba iyangiqhatha nepower ngoba umuntu benomakhanakani kumele anqobe for sure manje mina ozokwenza myself lapha ya King Bhakanzama Dam mangabe kuluhlanu noma kumgqibelo kodwa bawuthi hayi King mina ngidinga umakhanakana nje kuphela ungiyalele u7,000 uzokwazi ukuza la 44 Rocky Ridge Road mangabe kulusithathu noma kuyisonto ziningi izinto mawukuthi awunayo imali mfowethu enza lento engikutshele yona ngiqala lo live wami iba sendaweni nokuthula hlonipha abazali bakho mawuhlala nomngakho hlonipha umngakho akakuhloniphi bese nenze njani bese uyaqala ngo12 ukhanyisa ikhandlela ubeka ishumi mawufila ukuthi idlozi lakho linamandla nasemanzini beka amanzi ufaka u2 phakathi bese uyacela imali kamakhandakhanda bese ucela impumelelo kuzokwenzeka uma usucela azi ukuthi impumelelo ufuna ize kanjani le ndlela ofuna ize ngayo qala ke wena mawufuna ukudrive o code 14 bama truck qala phela nawe ube wenza license code 14 mawufuna ukuba ne security company qala futhi ube wenzani ube wenza i-security company ilento inkampani yakho uyabona qala ubuyenza leyo uthi ucela kodwa futhi ithi
ithi ukhalela kodwa futhi bugijima ungakhaleli ulele embedini khalela ubugijima enza noma yini ezoconnecta leli phupho ojufuna lifezeke ngoba ngokwepower hayi sinayo futhi after lensebenzo ngomhla 30 March kuyachichima la nawe la ukhona if you are spiritually uplifted uyafeel ukuthi hayi inkosi ngempela ke le zingaki into engangazisho mina zenzeka uyakhumbula mina bekhuluma kambi ngonyazi inyoni leziya zidleka unyazi zidleka unyazi uyakhumbula ngene kushubile kuma social media uyakhumbula ngakhuluma ngathi ngicela nihlukane phansi nonyazi other than that kuzoyinyiwa nangempela yadlula idrama yonyazi yadlula idrama ngoba ngakhuluma nje ngama bethi ngathi yes kunje ngathi angifune umuntu ozodlalela unyazi nakho namhlanje akudlalela umuntu kunyazi sifuna lonto ke thina funa lonto ke thina uyakhumbula baba ngikhuluma ngezinto ezishubile mina ngikhuluma ngepower ka Jacob Zuma uyakhumbula ngikhuluma ngepower ka Julius Malema uyakhumbula ngikhuluma ngepower ka Mamkhize ngisho ngithi akazi focol ngokuthwana uyakhumbula ngikhuluma ngendaba kaMusa Mseleku namakhosikazi akhe nomuzi wakhe ngikhuluma ngedlozi elikhulu lika Musa Mseleku engafuni lutho ngomndeni awakhaya Musa Mseleku uyakhumbula ngitshela ngithi even amakhosikazi kaMusa Mseleku awalawulwa uyena alawulwa idlozi elikhulu la Musa Mseleku ekumele kwakhe ngomndeni uyakhumbula ngikhulula ngenyanga yaboshwa iboshwe lamahala ekwakuthiwa uGumede uyakhumbula mhlawumbe usakhumbula uyakhumbula ngikhuluma ngesonto labapostoli ngisho ukuthi amandla ahamba kanjani uyakhumbula ngikhuluma ngoRahanyana and usempini uRahanyana usempini kunemimoya emjikelayo usempini uRahanyana kunemimoya elwa naye kunemimoya emjikelayo within the congregation iyamjikela imimoya ingakho nje kube nalengozi le yenzekile ngifuna ukukhuluma ngale yangozi but it's very emotional touching accident clear but uRahanyana njengamanje usempini sengimcheke uRahanyana ngambhekisa phansi ngambona indlela bengicabanga ukuthi umfundisi opure uRahanyana kodwa ngibonile ukuthi cha nezinto zesintu uyayisebenzisa kade ngimcheka mina ngathi hawu kanti lo mfundisi uyasebenza ngendlela yesintu bengithi umfundisi opure nje ngabona hawu kanti uyasebenza nangale ndlela ngimcheke ngambhekisa phansi ngayibona into ezakhe sezimjikela ngayibona izimpi ezimhlaselayo ngabona abantu ekade hamba nabo abamvukelile usempini impi kaRahanyana icishe ifane nempi kaTB Joshua cishe ifane tse kade ngiyibuka ake ngikhulume kaBushiri ngikhuluma kaBushiri kunolayini abehamba ngawo seceleni Bushiri ulayini kaBushiri akuwona lo layini woTB Joshua akuwona lo layini woRahanyana okaRahanyana uqisho uhambe ngokaTB Joshua umehluko uTB Joshua kunezinto ekade engazenzi lezi sinto because kunendlela ebeseyilawule ngayo uTB Joshua kodwa naye impi yaqala ukuyibonakalisa ukuthi isiyamjikela noma ipower isiyamjikela ngesikhathi kusha abantu ebhilidini lakhe. In fact, emva kwalokho waba nama challenges up until he dies. Bese nama challenges because ipower yakhe bese collapse. Ngibuka yonke into mina. TB Joshua la ukhona. Bayazi abafundisi bakhe la bekhona. And kukwakwana abafundisi ebebe close TB Joshua bamjikela. NoRahanyana futhi khona abafundisi ebebe close kuyena bamjikela bavula amanye ama branch ngendlela zabo bajika balwa back to Rahanyana. Kade ngiyibuka lento. Njengoba nje kube nale yangozi ebekhona kunabantu abacelebrateayo ekade bekhonza kuRahanyana. Kade ngiyibuka yonke lento. Who ngibhaka mina? Buka yonke into mina xa kufakela. Bonke into mina. Ngiyazi ukuthi bakhona abantu abangibukayo abakhonza koRahanyana ngiyanitshela unempilo yababa loya. Akuyena othe abafa abantu izimpi abhekene nazo ezibulala abantu ezinye sezimjikele kodwa uyalwa uzama ukuprotect abantu kodwa izimpi zila qala ngakufakela mina kwinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini mawungafuni ungizwa foko ufike ngizwe ngempatha mina baba ngihambi le level ehamba inyoni mina njengoba ngikhuluma ngoRahanyana lebekhona nje akazange ngibone nje ebusweni kodwa le video uzoyibona futhi mase ibonile uzovuka ukuthi hayi inkosi le
izimpi zakhe zifuna ukuqeda ngaye, izimpi zakhe zifuna ukum-expose uRikhanyana le khona. Sekumele amakholwa kaRikhanyana amsupportayo kumele abambisane naye aqine more than before ngoba ayihlasela impi. Qala ngakufakela ke baba. Ula yakufakela. Angisakhulumi ngemidlalo. Hayi suka lento yenyoni lezi ekwakuthiwa zinyanga lezi obani impatha lezo konke lezi zinto lezo osigujana nani seniboni kwakuyimidlalo leyo. Uma ngithinta uRikhanyana angithinta imidlalo, ngithinta abantu abayazi ipower kodwa isiyalwa. Iyali power ujikela abantu behamba nabo. Baningi mangathiwa ngibabize post khona la uyabona ngoba ngiku-king ngathi ngiku-level 7 ngisuke ngingadlali lapho ngizwile omunye umuntu ethi hayi mhlawumbe usuke boss u-king lalela baba mawungawazi ama-level awazi 4 khona ngisuke ngingadlali lento yama-level angidlali khona la kubuye kuqhunywane khona ngokwe-spirituality ngaphezulu kwasemkhathini iy'nkunzi. Ingake ngisho ngithi impi siyayibona because akukwazi ukufa abantu abawu-45 kusinde ingane yodwa bese thina sizothi hayi kwathi abacima kavutha no. And uRikhanyana he can't celebrate leyonto because impi ezoqeda ngayo emvukela within nemvukela from outside. uRikhanyana usempini ifuna amakholwa amthandayo ke aqine abambisane naye angasabi ukuza kuyena ahlale phansi uzowatshela futhi ukuthi hayi sempini ngiyakutshela nje mina. Ngelinye ilanga kuyichaza leyangane but angakafuni ukuyichaza manje lengane esindile kule accident eyenzekile from ebesuke eBotswana. Angakafuni ukuyichaza manje leyangane because isalashwa and njengamanje imakade discharge ukuthi ayibuyele ezweni layo. Kodwa ngizobuya ngikhulume mase recover kahle situation. Bafihlwayo successful yonke into ngizoyithinta le ndaba ngoba ngifuna uRikhanyana afunde something from into engizoyisho mina ngoba khonto engizoyisho ezomsiza uRikhanyana la ekhona. Shela mina uking park. Xwaya kufakela. Phela mina ngiyona iphatha mina. Njengoba ngithi mina ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini ngiyakutshela uma sengikhuluma deep ngaliyanto khonto azoyifunda uRikhanyana. Ingakho nje ngithi mina angikhulumi indaba zemidlalo lezi ipakpaka ezazigcwele la zithi ziphatha igubhu ziphathana inyoni zaziqolela abantu. Thina sikhuluma ngomuntu ngabantu abangena ohambweni bese kuba nezingqinamba. Fana ubusonto esontweni labapostoli lapha ya. Sonto labapostoli linamandla kodwa lihambe kube nezimpi ezihlaselayo. Zihlasela abantu uNkulunkulu okhonzwa khona. Ingonyama hlaselwe ke. Ngekathi hlaselwe ingonyama abantwana bazozwela. Ngoba makuhlasela umholo namandla kuhlaselwa abantwana ukuze kube sengathi umholi akanamandla ukubavikela kanti impi ingena kanjani khulileka. Bese kuhlaselwa unyazi suke sibona thina ukuthi kuhlaselwa ngoba nakho libonakala ukuthi lubani. Ngiyakutshela nje ingangikhuluma ngoRikhanyana. Ngiyayibona futhi izimpi eyithinta ilokhuzana inkonzo yelokhuzana yobani uMasango. Labantu abanamandla ngiyibona kakhulu mase ngizobheka ubaba lo ekwakuthiwa uSosobala. Lo baba ngimbheka. Lo baba kuthiwa uSosobala. Ngeke ayikho into ongangibuza yona ngoSosobala. Ispirit salo yababa uSosobala sisaphila umehluko sisaphila kodwa sesiyadwanguza siyasibona thina samba sintanta sweli owner ispirit waye nespirit esinamandla yababa uSosobala kodwa uma efa asifake ispirit sakhe futhi uma efa akukho la efike wahlala khona ukuthi ithi somsupporta khona. Akufani nami makuthiwa ngiyafa ngiyohlala edamini lami yonke ipower izongunga edamini lami. Manje mayefa yena ufe izingane zakhe zantanta ziyantanta izingane zikaSosobala ngoba yindaba ebebethi bayathatha izikhwama zakhe bahluleka ukwazi ukondla izingane zakhe. Ubehamba nemimoya ebizwa ngezingane uSosobala. Lothi mawuthi ayenze lonto iyenze kodwa bekuba nezingqinamba manje kwakumele bangene zibahlulile izingqinamba zikaSosobala. Ngeke ungitsheleke mina emva kalokho mawufuna ungibuza kahle oza kumina eceleni sixoxe angikonto okudlala mina
Mangithi igama ngubhaka isibongo wanzama ngihambile ngibonile ngizenzile ayikho into ekuyothiwa nathi bayingqinamba sisabuka okwamanje ukuthi nepolitiki ngiyayibuka politiki futhi mina ngifuna ukuthi lokuqhamuka inyoni la mangabe ngikhuluma ngento ethinta ipower ebheke kwipolitiki njengamanje zilokhu zingididisa njengoba ngasho ekuqaleni ngathi uNkulunkulu yedwa lemsangane yenziwa abafundisi urubbish loyo njengoba uNkulunkulu eyedwa abafundisi they must represent God abafundisi they must represent God uma ubona umunye umfundisi ulapha uthi viva ANC viva uyambona omunye uthi viva EFF viva uyambona omunye uthi viva MK viva uyambona omunye viva IFP viva ba represent amuphi umfundisi because wonke lama political parties abaholi babo bahlonipha loNkulunkulu oyedwa labafundisi uma sebe divided bona ba represent amuphi uNkulunkulu because labaholi ngiyababona mina ukuthi bonke even Jacob Zuma he respects God more than he respects Jacob Zuma he submits to God but izinyanga they submit to Jacob Zuma uJacob Zuma ka submit enyangeni inyanga esubmita kuyena ngoba uJacob Zuma ungaphezulu kwenyanga kwakufakela man shit uJacob Zuma ungaphezulu kwazo zonke inyanga ngokwespirituality inyanga they must bow and submit to Jacob Zuma but Jacob Zuma is submitting to God direct to God uJacob Zuma is submitting direct to idlozi lakhe namandla ahamba nalo inyanga zingaphansi kwedlozi la Jacob Zuma then ngoba zingaphansi they must all submit to Jacob Zuma zingane phela zingane phela khuluma nje into engekho mina inyanga nje ingane they must submit to Jacob Zuma nami ngiyazitshela futhi azisubmit lapha ngoba ubaba waso ungaphezulu ngokwespirituality asiye khona submit ngisho abasemajele they submit to Jacob Zuma abanye bamajele they submit to Ramaphosa abanye they submit to Malemo une power phela kudlala abanye they submit to inkosi lapha yaluma ngokuthi uButhelezi they submit to une power ngokuthi uButhelezi they submit to nyanga nje zonke inyanga engisazibukile but ngiyamthanda la baba lapha eMaritzburg ngiyamthanda la baba ngiyamthanda leya nyanga eseMaritzburg ngiyayithanda ngizwa umoya wami uyithanda la nyanga kuthiwa uVVO umkhize umoya wami uyayithanda leya nyanga ngazi indaba but umoya wami ngizwa umthanda uVVO umkhize lapha eMaritzburg ngizwa umthanda umoya wami uyayithanda la nyanga le ngoba ngiyayibona ukuthi kunezinto understand more than inyanga zakamoya leya nyanga lapha eMaritzburg VVO umkhize ngelinye ilanga izozezekela lento ngelinye ilanga niyongibona nginawo leya nyanga mina angihlangani ke ninyoni mina futhi angikwazi ukuthi ngithi inyanga zonke ayisili mina kuphela usili cha kodwa umoya wami ngizwa uyikhonzile leya nyanga eseMaritzburg yabo ngisazofuna nje ukweke ngiyicheke kahle ukuthi why uyikhonza umoya wami leya nyanga ekuthiwa uVVO umkhize eMaritzburg umoya wami uyikhonzile leya nyanga gcwale ngakufakela wena nyanya ufakwa man ngizwe ngiphatha mina hayi lemsanga ayicwele wonke umhlaba lana azazi noma kuyaphuma noma liyashona noma kuyasazidididi njena nani ngasho kodwa ngathi lizofika ilanga la mina ngizosho khona inyanga engiyibonayo top 20 engiyibonayo ukuthi zinamadlozi sengasala mhlambe iunderstanding yazo here and there kodwa amadlozi awo ngiyabona ukuthi ayaphila ezinye zizigebengu straight kodwa kunezinyanga ezikhona social media kade ngiyibuka mina angiyibukile mina ngabotha hayi ezinye zinamadlozi aphilayo ezinye athephila mase ijaha imali zigcine kwenzeka nje zifuna ukwenza noma yini ukuthola imali kodwa kade ngiyibuka ngelinye ilanga ngizoqhamuka ngifike ngisho ngoba ngathi ngiyagula ekhanda mase ngibiza top 20 ngohlala kanje ngomemezela futhi ngithi ngizobiza top 20 yami
hayi lo msangano walezinto ezindiza sithi sisinyanga zona ezinye zazo hayi tshela mina yabo nje maduze noza sengisho ngithi hayi ngoba phela angikwazi ukuthi ngithi zonke inyanga zirong ayikho into enjalo zikhona egcina ziba wrong ngoba zizwana nalezi zama scammer kodwa mawusubuka ubothi ine personal level lo muntu akekho wrong into emenza ukuthi ibe ngathi wrong ingoba uhamba nescam ngathi wrong ke lapho ngoyisho lonto naloko ngokusho futhi ngithi lona right into emshayayo ukuthi ubakho nzile abantu abama scammers hayi ngiyanithanda nonke lana ikhona emakhaya uNkulunkulu azanikhusele ngiyacela noma yini ofisa yenzeke qinisekisa ukuthi ifoundation yakho is proper la uhleli khona umoya wakho ukhulekile makukhuleke umoya wakho kukhuleke idlozi lakho uma kukhulekile idlozi lakho lizolwa impi yokuvula kodwa bengabe uxabana nabantu idlozi lakho lizolokulilwa izimpi elingenasidingo zokuthi likulwele kulomuntu ovela ongena profit kuyona umuntu bengabe ezokulwisa usuke ethunyelwe idemon ukuthi azokudistracta don't be distracted don't be intimidated uyabona don't allow anyone to come on board to confuse your spirituality don't allow such thing I mean nimxolele njengoba kade sinengqinamba edamini everything went very well very well msazoba mningi la and ngiza namabhomu fundani ukungibuza ngeinto ezingakenzeki ukuthi kuzokwenzakalani ngalento esuke wena usafisa ukwazi then mina will tell you straight fundani ukungibuza uNkulunkulu anibusise emakhaya uNkulunkulu aniphakamise uNkulunkulu alwe aze alwele ngisho izitha zami ngoba nalabo abangithandayo namhlanje bake baba izitha zami uma ngabe nawe sewushintshile sewungithanda into engicela kuwena ngicela nje ungeze into esimple ngicela ungilalele do not allow yourself to be surrounded by toxic people those people they distract your spirituality. Thank you so much, Papa Yin. I love you.